Kajingalang Joghel State People's Democratic Front kabala penlong na kabentau kurtong keseng namau Kyrwoh constituency hakasnong jongsha kadai kajingalang kabakhatdo bagatai keseng kala ban pensngau yaki matraikam batru kumju e kajingang not na kabenta kasan senamban wan lingba ka election arja apulai kabanlong ka arpnyor tarik mentau benai rempang hakani kajingalang la sakhi kajingwan ban yasim benta jongki pajba kibana katan jongsha mau blang bat mau yak bang Kani kejingalang kelas dang shwa dak biasat kebedon kejingkun utsur ban nyombek housing. Haringkat kejing pensngoi ki matraikam kejing kren jong kurtong ke HSPDP na mau Kyrwoh constituency uba Martle N Mukhim kalong ka compare nomor bula kren halor ka bunsien ka udon ban shakri ya katai kathan uba Martle ulaang ba wat lau ula shakri kumba arpos nam tam ya kani kathan hynrei ula sharam ru bunsien tang ba klem shong thaj hynrei ula beteng ban shakri ha ka ba ulaang ba ka bunsien jong u ka thrang ban shakri om ban shong klikti Ula ongru haba ulong nong mi khmat hak yeng dor ba thau an ula trei hala kan nong rem bat ban pen long ban pen khlan yaki khndo ki siap wat lang rem lo pon sim hynrei kum sim kum shit ham kum sim ka thang kum sim kam cha ban shong klikti hynrei ban ya don rekat bat phi na kabenta ban ya don penta haki ba pon pa kitam Malalong nomi khmat jong phi la ar paus nam tam shibon ba kikam kibangale ka wei ni kikam ka ba khmat a ka long ka tai ka khndau bangi hi haban shong hi haban sa hi haban trai hi haban kta ba ka khndau kalong ka ban kong tu ha ka jingim jungi hasla percai na ka menta bangin yawan shong ban na kabenta bangin yo ban rem lalu wei ni ginong nikmat haga jela ulo bersang te ki porba ban pen klaim ye ki jinglong trai jongi halor ke khentau ke siap batkum balo benko haga constitution jong ke India ngolong wei ne ko don ke jitran ke jing amnut bagator bar snong ke dor bar rai ke dor bar hima bat ke disong si kinlong siba khmata bat pen khlaim ye gri bat ke chai benriu halor jong ke ke chiola tongi banlo try halor ke tenda ke siap bat ke pen khlaim jongi ye ke sensar snong ke sensar thau ha ke constituency ha ke district bat ke chela baro ha kini dia bon paus dam ki balada kam tame Haus nam Atiar arhoi nilala banwala shipon ba kicing kala hakade konstitusi jongi batkum churu hage chama nasuno banong hagene swaban lo kumudong mikmat ndon light ndon surok ndon tiya bon ba isnong kibam don school bon ba isnong kibam don infrastruktur kibadai nakamenta ke san ke Kyrwoh milik trai hakadang ke cinang ke staff milik trai hakajing pentong orang ya ke penyo ya kombang ya komdi ketika saya bat ki bon ki wei ki kam amne chong sha bat ki bon pa ki jega jong ke tan ni lo wat ya ki skem pesan penroi ki bon laru ya ke jega kam ke jega jam ya ki nong song snong wei lagi kam ki mengilala tolong bahagia dengan konstitusi nilala aban sna hado kumba prapau persen ban berboy yang disurok ban berpenhaya ki hadis nam baro ki baladap ban naslau kia ban kena kecilan tunga khatsan snam ngalong beliau ubat terang ban berkuat banyak trai anda namar bangam yo yo kabor
ngam yo ya Atiar ya piu pai nong tong snong ka ching mu ka ching am no chong a ka long wasat bat ka bompoi shalu ai ka rom sau ne ngai burom ya pi paro ba bidang don kene ke ching sau kwa bangan don bengkat bat pi kum ka dak jong ching shan ka ching da jong ka ching kenan na ka man ta ban trai ni kam ki basa ki ba ap mat tong haki Islam baro ki ban sawan na ka mau hani bayong bahamar ubom tutrai ye wala ba kemau ya kena Islam toksha na kemau ya Islam teroi bat ki wei Islam ka ching long ching man Islam thau ka long batang ban yai le ti rum long anne ha toksha na do ro tai le pa Islam hang do the hapo karmelin kelenti ke batau mesti do blang ru uci dom ban yai don berkemau ya kata kemau kono tuksa don berkemau ya kata kalai ndon lai kasuro ndon disuro ki dispensary ndon dispensary but ke hospital ya ki berat kam don ke time ke weru hakini gal pausnam nilala shibom pa kam but kumno Bar house. Leku ya kerana sapang kawal mission ngomotifi kam day bayala hayang dorbar kawal mission galong kecing kerpat yagi nomik matongka bakin simlat ban kentuk apa kecing pek kita pituki nak bentaban penyo ya kecing rap kita par lembah trong kawal mission ban ketip sai sibon ba di kena sibon ki yeng kisan ki bayo kecing mentoi nak kene kecing an trong kawal mission bat lalong ubakan mau sia ani long ki badon bo wei na ki amale wei na ki minister ude long nikmat jong kita ke mau par ulong executive member jong kene ka world vision but umalong ru kumukpa hakapor baga kerpatu badai banwan lu kilat lenti namar kene ka constituency kene ka time kalau beduk ka bekerdo ado kata banwan bu baga world vision country kam naglanyara beta banyara dikipriu agen ka time but kene kalau bani leyo kejemetoi ke bomba nagane ke vision namta ke job kat ke benyo ke menara GS kalau mun nganot Shillong bau baha Martle N Mukhim harga kapor udai uplana udai unom plat unom play ye kelat kenti banyo pentri kam ye kene skin ha kene konsusi bata ketua baro kowe hado kene skin lanu iyo kecibentoi nak kene job kat ke bagiau skim ke bekerjaan ke menar GS but namun benom play udah ngai ye kapor Bantri yang kampenya, baru peluru yang kalat, baru MDC, kumu MDC, walau kalong kesorkar keberit, bila persiapan lagi cepon kam, but nomor kecil sosial, hak kecil lom try juga kalau tu kendau kesiap, bila wanra hak negara South Nam, ia ka an ke berkepang, nak mentah, banyada, but berpukai. Ya kecing long try cho cái bên liu, ya kecing long try cho cái long chọc cha, kecing long try cho cái long nói, kecing long try cho cái long sụt dòng, hát si, hát cái si, ba ro kawen, ban ngelawan ra, ya kapir, hati sosial, balai cho, dah kesorkan cewa, ban balai choru, dah kesorkan India, lembah cho gubernur, kira-kira kam, ada yang berpilih job. Jangan belong kumu MBC balalaban bu keri hak cingsngan hak benda kebalong ke cengkeman ya kalau coba lipat kita beliau koalisi boleh mila kot dia kena council nak cendai celi
key area. Nila khot, yaka thanroit, nila khot, yaka chongsha, nila pelong, yaka jeta area. But nila pelong ro, yaka thanroit area. But how can it belong to me the council? Kin nong tray, kin nong kit kam, nakalang sao dong jogging country. Kedewan sekmat ban penterun yang kam. But kene kena orlong hago PUI, but kene council hagde kesini kalong kabacok. Ya kene kesek mesyam kene balong kabacok. Ngeliat telun hagde kemenai paro kibana jam. Kumbala keren, kino keren, kibana sekmat mana. Hakapur bagai job nengkong, job persya yang minister. Maram kamu minister. Bagaimana ngan sejob yang persya yang minister. Kita kam deh cuma kedai kecil yang kinilang topi parok banyak pun badan kecil yang kam. Kedai kecil yang nekmat kedai kecil kebanyakan apa jet kecil saukia, jet kecil sauki kle, jet kecil tibreu, jet kecil tiblay, dari banyak jet namar balayo bisa. Nasukwa banyak tu yapin, kumba kadon ke air kai, kabam selawat ke tensu bancok, kabam selawat ke tensu bancok. Dah kebanyakan try sears ni mentah, sears ni mo. Salah sih, harus mantap. But ketua kapten tahu, ketua kapten celer, ketua kapten top, ketua kapten sukor, ketua kapten penbek, kapten pentama. Lembaga jogging council hadir ke por, I can lay no nakmat jogging. Wei wong non subah saya ceta area dalam kerja council ke council ceta area ru kalau kebah kumnehi. Hagajuk kapor kila don ru kinong kit kambat kinong kersan gibla ajing kran kum kesor ban kerpat ikipat ba ban ajing kersan yau ba Martle hakani ke election. Pilih ban kan mau wan nom sakit hagi wei bat kibor kan mau balarakap larangila ya pen Yaga sibut kecongi, tang haka si sanspa si Atiar, dan mau pangilong kinong luteno naga betaka padang kalau wei kabadon cingkerman cong kapadang kabansawan kabamut ngilong mangi kinong penkit ram naga betaki kun gikti kecongi naga benta kalau wei bertepateng kabansawan cong kikun gikti kecongi kan mau balarangi ya pen ya kesibut kecongi tang hagis bai rupa ngilong mangi kinong penkitram naga benta kapateng kaban sawan kecongi kum tang khot yepi kumang laong ai ya kecingcok sa sisenpat yau neu reurang ba ubatan kamen sem ubatan kecing sampang pat pin sayoi bahalandat cong kecingcok kecongu pin yoi kumang laong ya kita ki maulanai ke bakordor Iban mi haga ni ka time mau konro bat haga celahi baro kawai nilai yo iya kinong yalam kibala kecil sendon ya Vietnam cong kecai penro kacing don cing em kat kepada anak state kimut ban pelut ya kacing don kepada anak state om ban tengkai nak kementa kalau we kecenga cempe kinong sensial kembali ban kibang nilai apa syak yeng dorba cong assembly kilong kinong ilam kiba kwan mentoi bat kiba perkat tang na kebenta ya lagi POI
ya kini ke sarkar ke pemerintah kini ke sansnem ke balai alam dah ke sarkar MD kata apa kecing alam cong ke parti NPP kinong alam ki badan ke NPP ki de kinong alam ki badang te na po baru kata udah ikon raksang ma kita kinong alam ki badang te na po kim num perkat nak mata ke cunga cepe hynrei kendek kidon isi perkatang na mata ke tinggi cai beliau macam kata bang yoi day lord kini kenung rim bat abang apet pat ya kinong alam ki bang ila ciet na ni ke ri kesi ki cungi jentia ni ciet bet ya kinong alam belum tang kinyong yang kongu kam tam le na kini ke mau kunro konstruksi na kini ke mau kunro konstruksi na kabangilay bakla hakata si pausnem bat akani lay sansnem ila nang bakla chur unong yala muchonga jumpi ri udon bok tam yala di om ya ke konstruksi mari yo long emeli yo long ministan nganang perkat kamau kuno konstruksi kan lo udon bok tam bila yo minister bro sansnem ngai sansnem la yo sunan ban bat ya ke portfolio ya ke department kata kelong ya ke agriculture nganang perkat bagi pait ba nong lem ke badan hakani ke konstruksi ke chopi siang namut bila kiu hak kamriang hari abab ngapait yakini kisi ngam yo i cingkiu ke sarkar om tang bai obat agrikulturan komunistan ban pait ya ke kamriang ke badan hakani ke state bad ke hakani ke konstruksi cengi hynrei terpisah ke Balamang. Na ke sarkar lengbawe beli kamduna ya kakat san kurur hakasan snem plus pat gui benta kamduna ya kasan kurur kini kakat kasan kurur lada de bang yo nong yalau bopet buat rehok buat pendan kamok buat perkat sia buat bopet ya pi kipai ba im da nasai pim long su kumli pilai kiu hynrei ya yo i penban ini kinong yalam om tang lamo kunro kinong yalam ki badan hakani ke state ke chongi kiwan ban pait ban mi ban bandan kam ya ke bha ke chong pait ba tang ha ke si sen san snem saus nem pait ba yo thia ni no yalam ru le kat bomon le tang ha ke election ula kam try yang ni ke spa ka po ke chengpi ha ka po election ula ban pendan kam da ni ke pisah ke chengpi banong la da bibu dia nga sim ke ni sim ke tai ho ka ni ke tin ho ka ni ke kembol ho ka ni ke pisah ni la da phim te ban bu dia ngan lu mai kata kalong ken ke bau pai ba da ke jing sa dien ke changa chengpi ki sim ke bu ha ka ba ki pendan kam Kipendan kami ya ke spa kaspo ke ba ke sarkar kelamang na mata jana jepe ila sim ke bu pemban banlong ban pendan kam ya ke ni ke spa kapo hai tang ini for election Kajing say so ha ka rap karyang kajing men ya kinong rap anda la pentri kam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jela lingba kajing pen mi ya ka scheme with my farmers assistant for rural Meghalaya hakane ka ap nyau trek urempang jan ya ka sap jong phi haki artli kisentiu bat kersan ya ka Meghalaya TMC
Congress's commitment to Meghalaya, a drug-free Meghalaya, strict action against drug peddling, an opening of 50 new de-addiction centers statewide. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. The rampant corruption in Meghalaya has choked the development process in the state. Is this the Meghalaya we dreamt of? It's time to speak up about the issues that are hampering Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya.